Webafowethu umthandeni seqopha umlando wokuqala endimeni kaMaskandi-ke ukuthi ingoma-ke ishaya imiliyoni-ke ngosuku-ke olulodwa. Abantu abaningi bayazibuza ukuthi-ke yenzeke kanjani lento. Abanye bathi ilishaya ino 2 days. Cha, ilishaya inosuku olulodwa. Siphethe indaba zeqiniso thina sesiluvezile udaba nakho sikwenzele ukuze ubone lapha ukuthi bokusuku olulodwa olwesibili usuku olungakahlangani. Umthandeni sekhiphe-ke nanga-ke amazwi-ke laphana-ke ebonga-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke laphana-ke ethi-ke waqopheka komlando-ke wathi-ke siyabonga-ke Ningizimu Afrika-ke laphana-ke uthi-ke ufikelwa-ke zinyembezakazi-ke ukuthi-ke athini. Mesikhuluma ngomthandeni sikhuluma ngomuntu-ke osuka kude-ke nomculo kaMaskandi-ke mengaphosisi kwakulaphana ko-2012 etabalasa kanzima-ke ubukisisa kahle isikhathi sakhe uyahamba kuso-ke sasenzima kakhulu-ke laphana-ke njengoba-ke ezotomla-ke lezi ithelo-ke asezidla manje-ke zomculo wakhe. Lento-ke ishawela ihlombe ey'nkundleni zokuxhumana-ke sengicacisela nje nabangamazi-ke nje umthandeni-ke ikakhulukazi-ke endimeni-ke laphana-ke nanokuthi-ke le ngoma-ke njengoba-ke ibe nosuku olulodwa yaphinde futhi-ke yashaya-ke 1 million viewers on YouTube-ke iwumlando kakhulu lento. Yaphinda-ke ku-Spotify yahlala phambili, yaphinda kuma-South African iTunes yahlala phambili, yaphinda futhi kuma-trending song yabo number 1 njengoba-ke ilokhu ikanje. Uma-ke uke waphuma izolo wahambela edolobheni ngikholwa ukuthi neyizwile le ngoma ikhona left and right sengazuthi abantu impela hayi bayaqala ukuzwa into enje. Angazi kodwa-ke kuzwakala-ke ngama-sound ahlukahlukene-ke laphana-ke ukukhombisa ukuthi abantu-ke bayayidlala le ngoma iziqopheleyo nomlando. Mfowethu ilezi esiniphathele zona.